Kardong Pini News Fast Karpi Anglong Aberta Kitanji Bang Nilisami Gitanjli Hansipi Aprangsi Berta Thepi Arjuik Tha Tikok langso PMGSY atowar ke claim along EM Amartiso Bakalia PWD Division Pen Pader de Pin Pen Celangdun Kenang Sotpu Usuka Pachini Jekso Pen Mayarong Kedam Kilometer Capso Se atowar Arjak Kiding Non Puta Non Poriborton Sarkar Atum Langprongsi Doklip National Highway 39 Langchiting Arong Angdeng Ihum Hem Konglong Agiting Tangrak Pen Kachingkoy Hamren Hichi Barim Pen Hichi Kimian Kapang Terasai Pini Pen Mini Kichok Bertang Ton Pen Arjuponik Sena Bukulia PWD Division ke Parlo Tikok Langso along PMGSY Towar ke Klempon Amo ke Wangwe Tektik Akam ke Klem Tang Te Ako Pen ke Klem Tang Adimalong along Kache Thardun Lapen Ejahak Adimalong Towar Kirun Anparta Sangti Arlong Kipita Kemesen Kalipin CKN Bangso Towar Kaselam ke Singhason Constituency Arlusi Kaselampon Ladakh Singhason MAC Mate Karbianglong Autonomous Council EM Amar Singh Tiso Birta Che Endun Rai Nangji Apodlo Lapen Bokolia PWD Road Division Engineer SO Atum Saihem Pen Angtan Nangchoran Kam Kiklem Kedam Celangdun Si Keme Kalipulote Kevangji Arni Usuka Songpen Kache Songpon Nangkokji Athema Bangso Towar Si Jirlo Phirlo Ongdung Arongarat Kachelenga Towar Pinak Pusi Usuka Song Japo Akong Chunbang Jintu Hajarika Ningje Pon Dason Paharor Dikolangsur যোনটো ৰোড যোনটো বকলিয়া ৰোড ডিভিজনৰ আন্ডাৰৰ যোনটো ৰাস্তা বৰ্তমান যোনটো নিৰ্মাণ কৰি যোনটো প্ৰজেক্ট বনাই আছে ইয়াত একদম নলমীয় ধৰণৰ কাম তেওঁলোকে লগোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰাস্তা কিছু যোনটো কাৰ্পেটিং যোনটো তেওঁলোকে উঠি যোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ বা যেনে ধৰণৰ যোনটো মেটেলিং কৰিব লাগে যোনটো WBM এইটো ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই কিছু জেগা ঠাইত বহি গৈছে ফাটি গৈছে বা কিছুমান ঠাইত পাথৰবিলাক উঠি যোৱা আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ আমি ক'ব বিচাৰোঁ সেই সিংহাসন সমষ্টিৰ এজন প্ৰভাৱশালী EM মাননীয় অমৰ সিং টিছু ডাঙৰীয়া তেওঁ দেখা নাই নেকি তেওঁ নিজৰ এটা সমষ্টিত ইমান ডাঙৰ এটা প্ৰজেক্ট চলি আছে যে সেই প্ৰজেক্টটো তেওঁলোকে দেখা নাই নেকি আমি দাবী জনাব বিচাৰোঁ এই সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰুদি অটোনমাছ কাউন্সিল কৰ্তৃপক্ষই অতি সোনকালে এইটোৰ ওপৰত এটা তদন্ত কৰাব লাগে আৰু নহ'লে অথবা ইয়াৰ ওপৰত নহ'লে উচুকাৰ তৰফৰ পৰা আমি ভৱিষ্যতে ইয়াৰ ওপৰত আমি জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ আমি প্ৰস্তুত হ'ম কাৰণ যিহেতু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ গাঁও ইয়াত এই ৰাস্তাটোৰ ওপৰতে জড়িত হৈ আছে তেতিয়া এই ৰাস্তাটো আজি বনাই থাকোঁতে এটা চাইডে বনাই আছে এটা চাইডে ভাঙি যোৱা আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে এতিয়া যদি তেনেকুৱা যদি হয় তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত ইয়াতকৈ আৰু ভয়ানক ৰাস্তাবিলাক ভাঙি যোৱা ফাক মেলি যোৱা আমি লক্ষ্য কৰিব আমি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে ইয়াত যোন কণ্ট্ৰেক্টাৰে নহওক কিয় অতি সোনকালে ইয়াত ভালদৰে কৰিব লাগে আৰু বকলিয়া ৰোড ডিভিজনৰ PWD ইঞ্জিনিয়াৰ আমি তেওঁক সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰুদি আমি ক'ব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে বকলিয়াত বহি থাকিলে নহ'ব তেওঁলোকে বকলিয়াৰ পৰা ইয়ালৈ খুব বেছি 5 কিলোমিটাৰ 10 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ যিহেতু এইখন জেগাকণ ৰাস্তাখনত তেওঁ অতি সোনকালে এইটোৰ ওপৰত চাব লাগে বুলি আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ নিউজ টেক্সট ৰিপৰ্ট নিউজ ফাষ্ট কাৰ্বি আংলং Pini Apai Lapen Asopo Amitang Ahem Agari ML05 M5697L2 800 Agari Mukok Chungpen Wang Bomahut Borpathar Police Station Angkang NH39 Atowarpi Pini Porpai Sia Pormalom Langchiting Arongalong Men Aprang Adang Men Adanglong Ingbob Dak Ajok 15 feet ang song Jepar Lep Hidlo Ahem Konglong Kachepar Lep Unahut Koson Penluni Apayabang Hem Konglong Pen ang tan pangjar pitsi dongalong an wardam phidlo adungarai kedo aratatum tong sikot pen pisoso atuma phanta balipathar sekilang hemalong pon phidlo adungarai alom kedo aratatum pen nangki thanduna tengpulo tangti hem konglong nangkapachat ong ajoini si adang kang boblong chot setami lapuan ahir ingtang rak an jingkoi nanglo lapen apayabang Seatbelt kachiko kedet ajok si amina gari arlupen ang tan cewar phidlu pusi kethekdun long radatumpen nang thandun Pirangkiatum kahumri dam ahut kachingkoy atuma men lapen arong pangtheklong lelang gari bang amina pamchar tong
lapu wrong side bang julo ne pene ni tum tal an bang pe gunde sita me non achaka gari achaka hor do thor pen ke hapu parai pen sipu parai anang kapjer yalo kela soto warla ar long patong lo la pen mase gari bang injat pilo batai potherok si par leblo par bang ke la tum biso so si bang chom ya apai la pen asupo aman apai bang ke lapu injar phe man la dak sinang klu an lo yo si apai bang ke reng unji phan ke uthai te pin lo tame nili tum sob cerap si hospital an pali lo hai dak dilarjan hospital lo ngasin li tum pali lo Langche Thing Pen Sarbinong Timung News Fast Karbiang Long KSA Hamren Head Branch Pen Patir Piponsi Atumia da Porphai Sirke Pen Pangcheng Ponsi Piniletho ta kapangthir Kiledamde Adim An kapangthir Ponthu Labangso Sayalong KSA Hamren Head Branch Tejpur KSA Khetri KSA Atum Cherap Chetu Dunrap Petsi kapangthira Saideng Pon Hamren Aradaphan isi kachuning rikang tunga bangke nanglitum akulada thengno jongsi keter kevaradim do pulotangti haladagle war ignon kevaradim kasiksak do pulotangti mena cartoon mate dustbin jibirep nangji lapen Hamren municipal board atum setame dustbin paong tha non ke kulat phot trok pensi dustbin isi vet lasi kulat hini pen dustbin isi pivek tha lapen karko karphek mate sweeper atuma phan hithi eroi pen kapang thirasai paklem thapusi KSA Hamren Head Branch Maipu Timuthi Rongpi pen ningje pon nanglitum akulada thengno yongsi kewara thaido pulala hadak lewarik benon lapen nanglitum mena kulat long bangke cartoon pen sa nanglitum dasjin bang chipi pon vek nei lapen adun thu bangke Hamren Municipal Board team phan chuning rigang tung thula pthala nanglitum prabjin pen bang dustbin bang peong tha athe ladak theglong lo dukan phot truck pen dustbin isi la puson si do chot same ni tum chuni rigang tung la pulo dukan humni pen dustbin isi pino anparta mithang jongsi chepang thir the pulotang te jok I elo lapen Hamren Municipal Board aphan ning che the pon ke nangli sai klem rapet karko karphek mate sweeper atuma phan achik lua bai nong pivek tha bonta pipedet pusi karjulong tangte arniwang kulat along tangka ki rungvera tangka ki konat lo Hamren Municipal Board atum sai cheklem pametha jongsi non pen pangthir the pulotangte mo ifrang ke pangthirun elo lapen Hamren ahithi kewang boy atum anta mena ningke hang aling wartap te dedra dustbin along le war igvet non usi pherangkia thengno Khetri KSA chunbang babu kropen ningje pon ko karphek abang phuwang phiaphan alang litum bainong pipe laso joine si karko karphek abang phustame sai chiklem clip usi karjulong la silang litum phastame unan pen bainong ki pipen paklem thuji phan litum chuning lo lapen jesamet pet jongsi laan jongsi Hamren Municipal Board atum tangka kadurilo lipudang tenang litum arniwang tangka kirung dukulat tinalong kirung tangka pen sitame nang litum ningkani si pen phongthom analang litum phan bainong piun lasin nang litum Hamren Municipal Board atum Hamren along jesamet pet ilitum Hamren town abang ilitum kachipang thir nang je kenang sot jongsi litum hawar longsi ingthir et e bulute ilitum non jongsi pangthir the bulute non e phrang kang kasaur ke bad bom hudil tum pangthirun e lasi jesamet pet Hamren rong ara phan same lapen Hamren hithi ke wang atum phanan stame kibi ki thi pen dang lok ke sar Hamren pen Mohen Rongpi News Fast Karbiang Long Kisung ke boy ke phwa hut kachera phelu ahok pet khai kaching hon ang theklo lason siwo thatlang so auto tempo association atuma hin pen karlitang sumila ronghang piaphan ke chiatum apran armu det pen aphi pusitame apiapo ahem isi atuma phan aning pathedam pinpur damme alang ritum auto tempo ke vekchot atum pusitame munit kisung ke phwa hut kacherap akinang sot Lasona pora hot auto association abutung atum pen karlitang sumila ronghang pi ahem an paledamsi tangka akera pipa jertekang bangso phi alang litum pen ka chikimo amelor setame kaitekang si karlitang sumila ronghang pi aphan chikimo pon iltum bothalang so to association pensi tum wanglo to tempo plus dasi pinilada ke wangna alam athige ade pilthe dang sme thang khlo pi posit nda wangnang ma pilutum musulo sumila phan bahini ahi itum la puson alang thang adal pin pen alang lipan apran permudia do si pilutum asam sarkar phan la puson si dabilo je prabjin pen ala noyan joti la pen ke prokas chandro bortagor phan sambe phasi pinamu pusi nili tum auto la pen ke
tempo dapat panas tambah itu kini lo udah bilo nasi justice pivek nampu justice long letih banget itu sang selo lapan ke justice long vek nampu no justice no rest pancon we want justice for Sumila Ronghangsi. So no justice, no rest. Thank you. Te nili supi abang ke ahok lo nili hem kabinet pan joy ni mate kitu pa joy ni ahok lo te nili papor he do ni pathek don ji pu ni chudi don iglo na se no na bang ke papor he pathek don ji pu se pu te bang apranang NP det lo Wothat lang so pen Rajan Ronghang News Fast Karbi Anglong Non malom sopan bertang ton sina. Berta kang ton pen nang chiru thulo. Number 25 Nilip constituency Kaparlo Koilamati Pendam Chot Chekso Pen Mai Arong Asak Kachiling Atowar Non Puanta Kedambom Poriborton Sorkaratum Langdam Piple Bangso Towar Lake Kangting Siring Punon Barla Vecheng Punon Keso Kiun E Anta La Bangso Towar Si Chehelat Ringtilo La Sichuningri Pen Non Kedobam Poriborton Sorkar Along Man Kedo Council Kachari CM Tuliram Ronghang Lapen Dr. Numul Momin Anparta Nilip Local MEC Pobitro Rongpi Atum Nanglang Pon Vektha Lapen Nangrap Vektha Towar Kavi Pen Kisung Po Ong Chotlu Puta Hada Kedoarat Atum Lapen SGB Langtuk Tok Bi Atum Perangke Athingno Kachuningri Padupon Nila Varge Towar Kavi Sung Piglo Lapu ini muda orang tu warta aho wabe. Aku kolamati anak tu ni tumke hat bujara tu warta lain lo. Apa sih kita mungkin wangi tum sumpi. Lasi prabdin pen ni diken ni klep binoi pubasi ni dike ni ngang tek lo. Mai rong pela sodak sila ta tuar ka avelang ke. Avelang. La sini tum hiladik bom lang.Ili tum la maya rong ke la area lo la dak don pharoso se armudo. Rengma karbi milai pet pen. Sita rengma karbi dani tum la si chela lo hiti ke bange. Nalimen ke? Nilimen ke Samson. Koila mati hiti pen si bang. Hiti di. Nali rong ke? Ni rong ke dak maya rong centong hanse. Oh, cintang sedih. Nalimen? Nilimen ke Bijay Phangcho. Bijay Phangcho. Nilip Pen Frankie Robinson Terang News Fast Karbi Anglong West Karbi Anglong Borgambora Association ahin pen karlitang Sumila Ronghang Pia Karjom Jomme Phangme Kiparab Dunlong Pameji Aphanpura Patumi Dongkamukam Amina Sai Hemalong Milur Kaipon Lapen Kamlang Nuka Chuklem Abang Phua Tumaphan Prabjin Pen Kokthat Pipon Vek Nang Jipu Kehang Pon Lapen Hang Tarampon Lapen Alang Litum Pen Kaning Jepon Arju Iksenan প্ৰাৰ্থনাও দিছোঁ আৰু যাতে
এই দুষ্টিকাৰীয়ে যাতে চিফ জাষ্টিছে ভাল জাষ্টিছ দিয়ে তাৰ বাবে আমি অনুৰোধ বা কামনা কৰিছোঁ। গতিকে আমি এই দমকা আৰ্কন কমিটি হয় তাৰপিছত যি দুজনে বাপেক পুতেকে সুমিলা ৰমহাংপীক এনেধৰণে হত্যা কৰিছে ইয়াক যাতে ফাঁচি দিয়ে বুলি যাতে তেওঁলোকক দেখি যাতে অইন এনে দুষ্টিকাৰীবিলাকো যাতে এই সাহসখিনি Kheruni Pen Rensing Teron News Fast Karbi Anglong. Pinia Berta Lansi Pajudiklom, Domi Thakmi, Kardom.